dulu sama Bu Rina. Kalau Mbak Dinda ini single. Pakai mic. Masih single? Ya, wis alhamdulillah nok niken. Dadi nggih sami berarti nggih sami. Ya. Kula nggih single. Aku karo Mbak Dinda wis padha-padha yakine ya toh. Aku yakin gelem Mbak Dinda moh. Lah yo. Lah ya. Lah yo. Ngebleng ngono. Bar kena tikus ngebleng. Ah, tikus mbahmu cah cilik ya. Ngono ya arep mau idok kok. Jadi gini kita dari kubu B, kubu A bagaimana? Hah? Ibu B, Bu A nggih. Ya kaya cerdas cermat. Oh. Iki kon piye iki? Lah yo mbah iku. Nggih, Bu Dinda lagi. Nggih. Santri pekok. Santri pekok. Ini pekok. Ya ya. Ibu E napa, Bu? Oh iya iya. Ya, bisa Bu. Bisa santri pekoknya. Oh iya. Ya, sama saya. Iki dipaskan nadanya dulu. Oh, tidak usah langsung aja. Ya, jangan ditaruh bawah, Bu. Nih. Persembahan satu lagu terakhir. Masa terakhir? Lah, lagi? Janganlah. Lah iya. Lah yo. Contek ngono kuwi. Ya, wes. Yo. Yuk. Mbak Dinda boleh jadi ikan diamping. Diamping. Campur sari Mayangkara. Bareng di Kemsel Litri. Roden Audio. Nangis dekat lagi.
Sehat selalu panjang umurnya. Amin. Juga Bu Semoga Rini. rezekinya banyak. Terima kasih Bu. Matur sembah nuwun Bu Dinda. Terima kasih Bu Rini dan juga Bu Dinda yang Bu Rini. sudah Bu Rini. mengatur. Yo,